hari umusore wakuriye mu buzima butamworoheye ariko ntiyigeze yemera ko aho yaturutse ariho azagera. Yamenye kare ko kuba umugabo nyamugabo bidapimirwa ku mbaraga z'umubiri, ahubwo bipimirwa ku cyerekezo ufata igihe nta n'umwe uba ukubona. Yize kwiyubaha mbere yo gusaba ko abandi bamwubaha. Yize kwanga ibimushukashuka vuba vuba, ahitamo ibimwubaka buhoro buhoro. Iyo inshuti ze zamuhamagaraga mu nzira itamuganisha heza, yaravugaga ati oya, atari uko atinya, ahubwo kuko yarazi aho yerekeza. Yizeraga ko gutsindwa atari iherezo, ahubwo ari isomo. Yizeraga ko kwihangana uyu munsi ariko kubaka ejo heza. Nubwo atari intungane, yahisemo kuba inyangamugayo. Nuko yatangiye urugendo rwe atari uwo gutinya ubuzima, ahubwo uwo guhinduka. Kuko urubyiruko rufite indangagaciro nziza, nirwo ruvamo abagore beza n'abagabo beza b'ejo hazaza. Hey, found you. Hey, what's up? Just happy to see you. Me I too. missed you. Hey, get over here. Gotcha. Iyi nkuru y'uyu musore yatuma wibaza uhagaze hehe. Nimba uri urubyiruko uyu munsi, nimba uri umukobwa uteganya kuzavamo umugore mwiza, nimba uri umusore uteganya kuzavamo umugabo mwiza, ubu nonaha uhagaze he, ubarizwa hehe? Ni John Advisor nk'ibisanzwe. Look, Daddy, a big tower! Wow, that's amazing, buddy. So tall. Great job. Tower.